Ka office jong Syiem ka Hima Sohra hakisa jain ka lapan bana bala ai nam Riewkhraw yau Duwansing Syiem ka Hima Sohra bal sensyar hakisnam syajar praspa arpo terter kumu Syiem bakraw jong ka Hima hak jelang ka blalong ha plau ka office Syiem ka Hima Sohra la pelai ka kot ka balatho do ba BV rembai sekretari ka Hima Sohra sapang ka jingim uniu Syiem bat ka sensyar kadar ha kitei kipor ki ba ka rilom ka si kaladon ha pedeng ka jing persang sya wanda khol jaka ha ka sarkar pareng ya kan kot la pelai pai ba do given MLE ka Sohra ha ka jiran lang ba i mukhim SDO ka Sohra civil subdivision upa free man Syiem ka Hima Sohra lembat kwi kiwei kani ka kot kala kado katu kat ni Syiem Duwansing ubalawan banlong Syiem ha ka por ba ka Hima Sohra kamdan shu yo Syiem namar ka jinglong Syiem bat ya ka sat ka sunan lara no do Syiem bol sing rengkat ki hinyokur Duwansing Syiem kemeja kerteng kasmi langsung cari alobin kumia mentah dan berhenti jemur kumusida hoki bang posya banyak penibor sisya bayok kai maru kejap oleh dia esok dak kakum kagenen jengki kaba arho kendai trik na balai hat raspa laksa ter kawan imam lem kabe soya kemer kasan trik na kong hat raspa lekong ka himanus tanya pa tawit na julai hat raspa lekwa ka himalawen hasnam hat raspa samnai ka himan riau hat raspa apundai ka himamus nam hat ralai kuwei ka Hima maram khat praspa lai pundai ka bhuwar khat praspa lai phwa ka hima moyang khat praspa nyu phong nubu sobo khat praspa nyu phong ka hima ram rai khat praspa pundai wa adar sila ndreo tare usetma khat praspa ar pundai bakki wei ki hima manum prithan mo jirong ka po nama jidon Hakata report as pesan klik Hima jom isi masih berkat komkan kod kabiyolo na ka collection of treaties engagement sanat relating to the kasi state na sa ka jendon Hima kasi kadon as pesan klik kadon ba ka area jom ki bawa kalong lai ka na spas bermain ka jengkang ke nosong senong kalong silak akhnreu ngut ha kata kapor ni perkhat ni silak akhnreu ngut baru pacong kari parang mula sensalut ya kunya paroi kalong tang sikam citra arunde sikam mula bencana itu sikam itu Hendrai ka Hima Sohra hai tu por don tang khandai spa tang khandai hajar sau spa san thosang Inong song snow. Kat kom na to record
kabadan hakanika collection of treaties nang tagdon tangsis pa atli kisnong bat kacingdon kisnong bersong beriulang ahajar aspat ta kidai kicing tho ki bangila belum nagir kot kabaki pareng kilabo te kalong gen ka buram ka bakra haba mentang isutu ya kacing klan bat kacing sta Duwansing ni pai ka to tier mi thang tu ni dai banya khoni no shon jani dak ma jabe hum de ma lawan Ubreo basta juta lain ya kawan juta lain ngerti bat borobor mungkin katma kuat kanum ke lam nadon katma ke ni deba sutu kita kinorim kita ti kawan ke jangan pasti juni kajinya ko kajinya prom lam biang kan ya katia wa islam magas kumurwa kata kali jengong nyoni teman ka ke bikila kalau kajinya pan na play but about Duwansing Syiem, we are agreement, but the Sohra friend, we are pan no play. But habula pan no play, shisha. Kalau katung ngajin kuaju, but ni lawan no don record betul. Haga history yang kita baga Hima Sohra, kasyas nisha, haga Sohra friend. Ampanan. Haga baru ni berskot pan kita. Now Duwansing Syiem, bantai ke Facebook, hangi Sohra secepet. Udah berskot rumah. Oh my! Yung ngamla benai buat tang si berkat kendau, jongkit kai masuk. Lemda bilang kerja kelangnya. Ya kata kat kendau berkat kata syari maju. Berharap berkesuka pada kapan demo Duwansing Syiem. Kai jaga cekak kemudian hangki hasilnya sila distrik. Kabarnya kebentar kemajai bukan. Harga Duwansing Syiem wajar ni kesalsotan. Wajar ni kesalsotan. Perkhati kecil kau tu, nador kata kau Syiem Duwansing utip dan nyokor ke kendau siap. Ni mentah, kasih tu nilai ke kendau kami siap. Kemalong kedua mentah, tanpa rusam. Empat kita yang kita. Mangiso tu katong gajing pe jungi ka history. Aswa ka jinong Syiem ka jungu ladon ka jinjo jitra hapo ka Hima Sohra. Kagalian ka jungi hawai ka jingro ka bakalpa. Yauni Syiem berpersam bermanra ka jingatli. Bermanra biang kita ki khat agur. Kita pai ka pra hakapor syabong nom Syiem joka Hima Sohra. Ban masih cinti ka khat Syiem. Ban onda la del ban penyeteli lingba ka jing ke penyeteli yakni khat agur. Nioi berpendap ya kinam kedukom. Ban penti kena. Baon penne pensa ya ka riki ka dostur. Jong ka jing penyaikan hapo ka Hima Sohra. Niyo iru bangiyos no lingba ka jing puli henne na kayang escape jong Hima Sohra. Pangiyos no ba onda lawan tidoli ang terkaring siakani kathan jong niyo I babon na pedeng Syiem Jong di Hima kasih boker tidak pendem tidak IT yang kata kejinai itu kejongki apa kejin tanya jong paren oh nakalian Jong Syiem nioi again bos Syiem Duwansing lawan nyawer dia banilet ma persya itu ni doli regiso tu balingba ke history Uklem Syiem na bamjakri, la Syiem nya kapor, mangiso tu udan nya kata kanamren babaskem, lese ba Syiem na Syiem nya kanamren babaskem, ungkwa su bantelakti. Dialog ni kanamren, bamarmar, uklem Syiem na ay, yagaray, uklem Syiem na bamjakri,
Rela Syiem yang apor katuan ni. Berkumung ayo som hene kalian jong iskati jong Hima Sohra kabai day bagi history. Ulalek syadi thor dan syadi dakhat. Berliwat jingkit. Berondal wan pai. Layo asyai tak jingkit ko betikna. Bakat kisiem syadi thor. Kita happen dah. Hapo kabor jong kipareng man dolik. Pati halor kan nomrem berwan pai syaki khon ki hajar ki jamu. Ban batai shan. Bakaman pro isu bang yele ko waina. Andrai iso tu bakabenta ka bakomsa. Kalong bangile na kabor jong percaya. Ban pangina yo ban so ya ko history ko benta. Abai day baka sekolah keberan yakut nagalang na jamu kum Syiem joga Hima Sohra keberan isoi hapreng jamu berkumju jang nagalang joga sorkar pareng baru bibir spot kebesultanan kalong ba haga sipau tarik jombra berkendai hat paspa absan keberan batai hene Hapas pa aknai ko batay hne nagalang jong ba bibir ma niyoi hantu baka jingasoi gajongu kalong ba ukram IT yakata ka jingai do banyo ban sensya daga balai do daga ta ka sarkar pare niyoi banagalang jong Syiem Duwansing ulah batay babaro ka sensya ka kada Kintu ia kendo kasiam kan ha hapo ka jingpei ka jongu komusiem berunsen syari ka Hima ringkat ki menteri ka kong daliti ka dostor ka bajudan naga benta ka jingpei jingbiang bali jinsong suk song syang jong ki khon ki hajar jongu ki barokoi berka jingpei jongu berka sarkar pare kalong taman ai ka jingada ladagan ka Dalam Islam ia rajin sai. Dalam Islam ia tak sekolah kebelayte. Nio isai kira. Syiem Duwansing. Udan sisai kata ke bol jadi kebencanai ke boleh lah ai kerpang hau. Perole ia kam ke bah. Keba nagalian kejongi kiba hari ni sini por komentar. Ni ai ke mau sa ya kikam kiba bah kijong.